U prvih 10 dana za pomoć države od 5.000 dinara prijavilo se više od 500.000 mladih. Link za prijavu na sajtu Trezora Ministarstva finansija otvoren je do 15. decembra. Uslovi za dobijanje pomoći je da su mladi napunili 16, odnosno da nemaju više od 29 godina do 20. novembra 2022. godine, da su državljani Srbije i da imaju prebivalište na njenoj teritoriji. Nakon unošenja osnovnih ličnih podataka na portalu Uprave za Trezor, jedinstvenog matičnog broja građana, broja lične karte i imena banke, bit će im zavedena prijava čiji će status tu moći i da provere. Da bi dobili novac, potrebno je da se svi mladi prijave bez obzira na to da li su se ranije prijavljivali za pomoć koju je država davala i da u trenutku prijave imaju važeću ličnu kartu. Mladi Vrnčani su uglavnom isplanirali na koji način će da potroše ovaj novac. Da li si se prijavila za novih 5.000 dinara? Jesam. I kako planiraš da ih potrošiš? Pa planiram da odem negde za novu godinu, možda da kupim neku kombinaciju za izlazak. Pa verovatno na nešto najosnovnije, neke najosnovnije potrebe. Pa verovatno na haljinu za rođendan. Verovatno ću otići da se ofarbam. Idemo sad na Taru 2 nedelje sa školom, pa ću tamo da ih potrošim. Pa na neke svoje potrebe, nešto što mi je potrebno i sa društvom na izlazak neki. Pa verovatno ću da uzem poklon nekoj dragoj osobi. Podsjećamo, poslednji dan prijave je 15. decembar, a nakon toga sledi isplata od 16. do 20. decembra.